Jalening Lengpi, Aprangsi Bertang Gumpi, Arjuik Tha. New Delhi rong sepi Dwarka anglong Karbi Hemtun pen di masa Hemtun ki Kim Jiapan Union Home Minister Amit Shah ri deng long isom pontang lo. Jiru kenting ahawar medical asai kamatum Japanese encephalitis akiso aputhak serok tokamai kangni. Puthot Bertang Tolpen Chipazir Midam Sinan. CM Tuliram Ronghang among ki humana teng pen kusi pini New Delhi rong sepi along Dwarka along Karbi Hemtun Ben Dimasa Hemtun Kikim Kerangji Aphan pini Union Home Minister Amit Shah arideng long isom pontang lo. Memorandum of Settlement Thiek pen MOS along ke jonga tengsi 100 crore atangka panongsi ningkani siangbong kikim patang Japan bori ponpon Pinpur pon mek kedam tang jakhoni pha inquiry si arni si bangsolong eke somjia phan arni hotpon lo si tame arni ka cheton te ajoni si puthot arni larthu si pini long e sompom si insam jin pen pichun pon lo jong si bangso hemtun kikim tanglote karbia khai pen dimasa khayatum lokachari pen chenglok si ka chelang ahut ki duke thak awar sai longpo New Delhi rong sopia long lapusona hemtun kikim dun long bangke kurkimolo Karbiang long Thomas Council CM Tuniram Ronghang kabor ian nong dopo Pinilong eke sama mailong Chief Minister Sarmanara Sunwar Minister of State Dr. Himanta Biswa Sharma HAD Minister Sum Ronghang Karbiang long Thomas Council CM Tuniram Ronghang DHAC CM Dibolar Gorlosa Penchenglok Penaan Chairman Deputy Chairman EM MAC Atum Chetong Dumsi Insam Jinpen Pichunpon News Desk Report News 24 Karbiang long Jirikindeng Block PHE Atumpen Japanese encephalitis akisopen Kachingrai Thekjia Puthak Chirok Tok Asai Kedeng Pon Srikindeng Block PHC along Chokamaratum Pini Sopiang Muliang Museum Ahawar along Kedo Araratum Jia Keso Penan Parta Ason Asona Keso Pen Kachingrai Pon Thekjia Phanpura Chirok Tok Amai Ingi Anparta Bang Solong Bang Pharoi Sira Bang Phokep Sose Araratum Chetongdun Laventa Kejoy Pen Sitami Dowai Hai Hui Ron Pajepon Boithalang Sopen Berta Pangda Pon Rajen Ronghang News 24 Karbiang long Berta Lang Sikang Toniklo Domitha Me Kardo